manipud man kani Kabsat Glenda sa napud no nagantin tay drama. Kat welcome kayo manan ngagbuya ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak bay ti amin makablawa mampay ni Beng Sagon dita Green Park Village, Jeffrey Martin dita Pangasinan. Can advance happy birthday kani Boss Eric Espirito from Jopay Cariaga, Kudyamat. Kastimanti ko na ni Kabsat Glenda. Dirman ng biyanang, adaw galiti inak, anaapal. No adapala na tao guraan na kat padaksan na. Narigat ang mapagurat inak, tanarigat ang mamakawan. Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabak at lusing. Tinasasawang manin bakit maturog ka kadilatan. Apay di ka pala na iruam. Kan ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon ngay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday da ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babaen. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagiti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman kakit tawan madi arikrik naam. Akas kadagiti makipilpila di nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kuana. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung tunbigatan ti mga sikaso kadagiti nakapila di tarwar. Kaasi damat no agsubli damanan inton bigatan ako. Sapay nagadayo ti paggapwanda. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon adaman pakasarsaritaan yawn kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw kumot daytan nanang. Sa anapulos sa mapmapan di ti balay. Kano lumabas di tasango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta san laki ding agkabil. Anyat orasan. Apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Bumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Kasla pa'y lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramidak. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Jak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad kadata ng paadal kan kwa na. Oray matikas ta pa nagpampanunot maun pureng. Mala Glinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na bakit? Kat no itay ko pa'y nga iayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinakam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamot gayam lare barawk. Naimbag ang orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, agyaman nakabarawk. Umulag ka pa'y Saan tata, taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw da sakti naranaam dito'y balay.
tano ni Nanam Apureng. Sigurado, adi naawatan da ito impadigom. Wan nga ro, tata. Nadlaw ko akasla kagurgura na kami ni Nana Puring. Awan mo't ammo mi abasol mi kan kwa na. Ay, di mo ikaskaso dyan asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na dyan abakat ka ni Nanang Mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispinsa kada kayo nga agina. Lari barok. Na, apay kasla sa bali ti raman to'y masidala kay. Ay, saus! Apay alino katam na ita. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napangles na itan bakit. Anya, Oh, na ita suman ti kanam. Kanda gito yung nakaluban dito'y amakan. Ah, tanay, mabisina ko na yan. Ay, nabanugak arimwar. Nagimas mat da ito asumanan. sige. Mangan ka lang, bakit? Ibusam na ita. Taamangan no, mabanglas. Mayat ti timpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Ang nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan ala ko na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Anya! Ay! Apay nga itala nga imbagam nga'y. Kahit apay aya. Maan ano ko ma. Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, tal na ka man matpuring. Si makit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan man? Ne. Aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbagaad agos no asino tinangtad iti da itoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumpatang tinaramid mo kanya. Ni nanapuring tayo nanang. Gapa yun, hanyat mapaspasama kang kuana. Si bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon. Kinamudan nak, Luseng. Ha? Mapit lang nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo nana. Tapamadakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Si bakit ti tiyan ko. Kalutluto lang gintad mi kada kayo nana. Amang ano da sa bali akinan nyo. Ti kunamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito nga umay agpaagas kin ni bakit Luseng. Di yu patpatyan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodan ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensyakan lari barawk. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidan mi kan kuana, tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Kitaam, kat pimanaw ti daduma nga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta. Agruam day di Luseng. Agpay suma nga minamang gagamod. Saan na tila ipagpabasol mao? Di siguro kinan mo anabangles amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta. Ta mabalinda ka nga idaraw iti kastangar aramidam. Idarumdak di darumdak. Sanak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talang pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na nanang? Madanaga nakiti kasta lang Okay, aglaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Amangan noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa ilaang nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iya bangkag.
Damat linutok a pamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaeng, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kaslaad darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tang ipakita ka ni Lusay. Sanan, amangan no kumaro ti rikrik naan na. No di na kayat agpa-check up, di nilusing laangan, ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, taamangan no anya dayjayain. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Itay pa'y ladamdam agak, ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amati si Kugmaw. Pakawananda ko, ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya, tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta, agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka nga minagan-anad, gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, adaditan. Aklunan tan atigasat ta anak mau. Sinalbag kit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timutin anak tati tupikuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y lati pasamak. Di mo kadilatan ikaskaso idabakain. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makaamumutin ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga raon. Kaasimay. Nang runakit masikaw. Kaasaya talaga. Pagan anom atulungan ti garanggandyang a babae. Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay, tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni nanang, Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti purwana. Noan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo kumay. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak. Umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan nyo kuma. Kan pangalaan nyo ti kwarta abus-busin niya uno bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkariya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Agad nasayat nga rod ano kasta anak ka. Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasit ti anak mo. Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan nyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumot laeng kada kayo. Ay nyabatan ang nagringkor. Di pa yun makainanaan na saya at ti tao. Ay, pasensya kayo, nanang, Diyak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby, tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumang amin, Glenda. Darasudos kang amin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam, tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon, ananang. Pasensya, makauma dengdenggan.
Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumikada kami anak ko. Diyak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami, tatang. Madlaw ngami nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di Isa mawatak ni nanang. Itid ko ti address sa papanan mi iti anak ko, tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Nakita anak ko. Di kan magsinublyan kan kwa na dan asawa na. Wen, tatang. Nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kwa na. Ne, apay akasla na ulimok to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Masol mo dahi tao. Dahi tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak di tao. Nasakit tinakam kaw iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pala maturog di tao. Papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pala nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, makaamu ka mo titibiyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y palay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan kanas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Macardo. Ngun nga rod nanang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman ang nakapasngay. Ni matatakardo. Agnanaad kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay sa ni Puring dita. Ngun nanang. Diyak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanag sakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti yumay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag. Kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amok asaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal kulaang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat munday ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga gingin-nura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang matimang gurgurakan niya. Idi day ta. Saan itan kakalusing? Ay, mayat nga rod ano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaisula unay dayta, kaka. Cardo lakay, alamatan na.
agawid tan ijay balay. Nagrigat may maysa. Pasensyakan puring. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no andaki jay. Isa dituyak pa lang kalapaw ng agnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaed ang Glenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumeten ti apo ko. Ay, Alaan, agawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. Amangan mo't no na nakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Matang! Glenda, anak ko. Anak! Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak kao. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, Glenda, anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmaymay sa dito'y. Kasla ak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko, maanak ko. Siyak ti rason no apay apimanaw kayo iti apo ko, me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yo kanyak. Anak ko, di mon ipampanaw ti apo ko, me, Pangaasim ko, ma. Wen, nanang. Kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yun. Nagsubli kami nga ro iti balay mikat saan kami napimanaw iti anak ko. Sa anak mo na nakihasawa tempa may saklangan ti atensyon ko iti trabaho para iti anak ko. Kat itaan nakapsutan dagiti dadakkel ko kat ingkarik iti bagik ajak to ida panawan tawan sa balya mang tulong kadakwada no saan na siyak nga anak da. Alakastan, tigayim mo, Glenda. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo manang biyanan musical scoring Eli Palacio in your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite dakkalayaman manan kada kayo amin God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, papagayam na imbag nga orasyo amin. Kadagiti saan na makamaam mo dito'y numo, siyak ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo amarina, sana pudpudno anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, sana pa nagpalangguad, nga madayt surak, nang ron na idikaw ubingak. Ado dagiti nagaram kanyak, ngam gapo tawan tinagustuak kadakwada, nagbakbaketak abalasang. Aging ka nagtawanak itinasurok ak 40, 140. Ti amok agnanayunan asinggelak, ngam jak ninamnama, nga dalat tagayam seryoso nga gayat kanyak. Rugyak ti agsalaysay. Ay nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Henir. Kat no bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katay agtawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Henir nga talaga. Kaya Mike. Jakto pa'y kuna ke 65 kaun. Taon la day ta. Tatirik na. Kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Henir. Anya nga nabayagan kat duwa pa lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sana ka na irwam nga agdaton itinapaot. Ta kadagiti amin ang nagbalin nga ex-kaw. Maysa
Dua, wano talo lang aldaw ko inaklon da kaon. Ha? Ay, adapay tay babae, asyak tinangaklon tayo so tinagaram. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko naman. Ang awan mo tinakatuloy kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Hinir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan Ay, mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko intong bigat. Ay, isyak ni Hinair manang. Shooter nak ti anak mo ni Marina. Nagamam mo kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Ay, di nakawagan iti sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpensyonak manang. Kasta gayam. Ay, ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na, ay nanam ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Kat ano sam nga arman, sir. Ay, ste, Hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwin nga rod. Ay, no aklunan na. Ikasar ko adago sa Ay na, di ka kaagyaman tada pa'y lagaram kang nga uray 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pa'y lati sa pulam di tangay. Pensyon na daw. Awan trabaho. Nanam ay to tibiyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabiit pa mat nga naamamok ni Hinir. Ay, Mang Hinir. Nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklunam mon Di kan agpakipot Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Bareng makaanak ka pa'y. Apay di mo kaya talong makayan? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag mo lati lugar da dito Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ijay balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kapsat na. Oh, anya pa'y langarot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa ide. Isu amak ki asawa ka ki din. Gundawayam ti kaadda ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lat sa pulong ngay. Hinir, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangadang ko. Isu ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Ay, kayat mo asaway na. Ay, ayatan ka mat Hinir. Anya, hay. Kulak nga uray sana kung asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, Hiner. Ay, na, ay, agyaman manang. Ay, nanang. Ay, apay asyak ti arako po may Hiner. Ni Marina Abaro. Ay, siyempre. Sikapay nga umuna nanang. Tarespeto ka na kayo. Ay, na. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Ay, bala, agkasartan. Awan ka di pa'y, lab. Si kamat Hinir. Makabulan pa lang nga nagdagnata. Damagamono masikuga. Siyempre, Ada nga ron napasama kan itinagbaytan ta. Siyempre, damagag. No nakabukal ta na dagos. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak amo nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatan aksamatan nga agsiko. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulak ta. Ay, sabay ako Tapno adamat anak ta. Ay, uwin.
Saan ta mapukawan itinamnama. Mga nunto next month ket masikugan. Kumusta dagiti agasawa ahinirkan Marina kabagays? Mayat met ka ba, guys? Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaidan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Jak ang munuan niya ti plano da ka ba, guys? Mabainak mo't ngagdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawag ida ka ba, guys? Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay ka ba, guys? Una, te mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sida ammay. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, jak ang mo ti sawag iti dayta ka ba, guys? Jak ang mo ti isungbat ka. Nanang, mangantayon, nakaluto akon. Madamag kumanlaeng Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Jak amuan, nanang. Gumatang kamot iti maisabaw, anak ko. Manipod nagden na kayo, tinapalat tan tigat-gatangan na Amasida. Ganapay asaan asika ti gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na itad ti pensyon na kan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na ko, no makibibya nga. Ang mas daawaklaan, taday di amam, amin asapul na, itan na amin kanyak. Katsyak ti makaam mo amang i-budget iti matgadan na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katsak pay amo naman o ti pensyon na. Mabainak mat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka no maditirek namin, Ir. Ay saanan. Gastos la dayta. Kan gagangay lang uyag daytoy. Aging bagak tumoy lang. Sigurado ka? Wan. Ay wang gayam. Adasa nga ilek no madamdama. Sa anak namin ang makarwarta. Kasindarak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti makisindarak kanyak. Iso nga imbagak. Ngumay dito'y balay. Ha? Asino aya? Ay, nay. Iso siguro daytan. Ay pakilukat mo tiri daw. Please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka ang anak ko. Madingamin ti Rick na ako. Itadyo nga rodan ti kwarta. Tagbayad ak manin iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada ko. Ay, mabit lang anak ko. Amok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaruno. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Hiner, anya ti kayat nga sawon datoy? Anak mo day nga balasang? wan, Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday jabrod. Ay, baka wanan dak no limod ko ti maipapan edidayta. Anak ko itiruar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Jakon subyan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod hak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please, pakawanan na kumak. Naimbang nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay ti amak. Ni Papa Hiner. Ha? Amam? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no makarwata masakit? Pudno ka di? Kwa.
Wan, nasakit nga minti sa kana, ta simro ti rayuma na. Sumra ka. Ay, agyaman nak nana. Anak mo iti sa balimanan nga babae dahi Jainir. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo iti ruwar. Manuda, jag pa'y sukuma. Talo dalaeng? Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Sorry Amok nga maupay ka kanyak no ibagak dagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Isuda ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabatbate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng nga kadagiti anak kaw. Maidarumak. Isu nga awan ti maramida. Unay matan. Pasensya ka na. Awan ti maititad ko akwartakan ka. Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan ka. Marina. Agilibre ka mamu, Marina, kaanakan. Nagpensyon san di asawam. Ay, Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo, tamaditi kasta. Kan, apay, no saan agapu kanyak, nakaasawa ka nga ron iti pensyonadaw. Naimbag tadinurugan ka edi amaki asawa kinihiner. Tano saan, baak ka payla ko mga aging gaita. Sigin agilibre kan. Uray tinapay laeng, kan 150 alone. ay, anyat kwartak nga ante. Ne, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayon. Rumbeng lang nga irimit na tipensyon na king kaa. Awan irimit na kanyak ante. Ngamin, ado ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwan? Apay, ado ti chicks na. Talo dagiti anak na itirwar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanyada. Anya? Ay, naglokon. Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amo mo tinasaya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubayang tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangadang muray ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka anakan. Nagbalin a defensive ni ikit ko, gapoy tinamuan na may papan iti asawak. Nasair met tiriknak, gapoy timpudno ti asawak kanyak. Ngam gapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalabas na. Apaman na nakalpas iti kolehiyo dagiti talong anak na itirwar, na daan-dan iti trabaho. Insardang damatan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray iso dapayan ti mangmangtad iti kwarta kan kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, Marina. Saludo akman kan kapagayam, Marina. Gaputaman nakaawat ka nga asawa. No sa bali ka laeng, nalabit, pinanawa mo ti asawam. Gapo iti panagulpud na kan ka. Iso akablawan ka. Kat sapay lakuma, tadi na kay tubaybayan, dagiti anak ti asawam. Aging ga lumakay, ken bumakit kayo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Marina. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agiyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Hello papagayam, naimbag nga orasyo amin. Makablaawan titunggal maysa, welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Sakbay na, kayat kumanan tagyaman, gapoy tikad dayo amang tartarabay, kan mangpadpadaan kadagiti drama tayo. Salamat kada kayo, amen. Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo atanya, saan napudpuno anagan. Kastoy ti kunana, dir manang biyanang, adda dua abaak nga ikit ko, kat iti balay may kanilakay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma. Adda kabsat da ija abroad aba akmutlaeng. Kat iso timang tultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sika kidi at pautang. Tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan nagastos ko. Manumala dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy, inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnak da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga agtatakaw. Pagan-anok ngay mga ilako dyan pato da ngay. Idarum kunto pa ida. Kay nangusaramanan iti naglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho may. Mun garod Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat kada tayo ngagtrabaho. Bakbakitan tayo kano nga binan. Tiyan mo da, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Uwang nga ron Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apa ngay? Pababasulan nak nga ro da naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan mo iladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa pa nang marudon ngay. Makipagnaadak met ka na kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmet Ay kahit ipakadam king kwa na Saan asyak ti pangipakadaam? Ta saan kumot abalay di pagnanaudak? Ay na, uray tsak ipakadaan. Kanakakmet. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa yang ngay, ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso makipagnaedak matan dito'y balayaw. Day, ikit nakmatan niya Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Iso nga agnaedak kundi tao'y. Uray agkakwarto kami, kani kabagis kaw. Kat uwanan anya pa yung ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta kaanakan. Ay, nakasaramat nga binan di balay ni kabagis may jay ilay. Mayat kumay jay pag naidan bigat. Baybayaan nyo nga ron, tenton umawag na ang kalastor. Ibagak to ti may papan iti data, ante. Naimbag ano saan daman nga agapa? Kanayon damat nga agapa iday. Ay nabakbak katandan, agbalbaliw damat siguron. Kaano la tayo naudi apa nagapa da? Nakarakaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga ron sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay jada do mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa Nga ron. Nagpadaan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak ija abroad. Talo da nga baak. Ayo. Ni amang ko lang tinag-asawa ta pinekot kano day dinanang ko. Imbag kay diata pinekot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamata ulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat.
Kan dagita losyong ko dita, kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawatam. Nakaimimot ka? Naglaing ka mat adumawat no kwa? Ay na minsan la di mawataking kain siya. Iso adi mo sa wunti kasta, sika ati imot. Auntie Ensa, Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Ay, wanta na! Babitlaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Dato ti cellphone. Ag video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan ngay dita abroad? Ay, nasaya at lahat sa kabagis. Da kayo nga. Kumusta kayo? Ay na, kasti ka ba guys? Agrigrigat lata. Agipawit ka man iti kwartak ka ba guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta ada gusto ibagbagamit. Di ka laagbain. Wen, agpawitak to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamat ti paggastusam di tangay. Kat pada da kamot abaak. Ay na, may lata ti paggastusan dito. Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunot ko dita sa asawa dita. Aywan, iso nga imawag ka. Tadamag ko nga awang kanong trabaho yung sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay kat nagsaya atin ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, wag? No kasta? Pag naudin na kami iti balay mau ka ba guys? Wag! Basta dalusan nyo aring baga. Masyana mo kami kada kayo. Agpapada tayo mga wal asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na! Agyaman kami ka ba, guys? Nasingpit ka unay kada kami. Basta bantayan nyo rin bagay balay ko, ha? Wan ka ba, guys? Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Ensa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo ti bilin ni Uncle kada kayo, Tung palang nyo amin ngayon bilin na, Tap nagtultuloy ti panagyan nyo ito'y balay na. Wan tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan. Tasika ito'y unag insya. Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan mo't paraangan to'y balay da. Kalsada mo, di ta sango balay. Kadi ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y langal daw ito'y nga maaga pa kayo manan. San ka di nga kasta, ante? Agtinunos kayo kadi. Agtinulong kayo tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wan, Sige, isin pa yung arudan dagi kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaam mo kayo ito yan, Wan kanakan. Kumusta nga tandaan ti Insa? Ken Auntie Maria ijaili bakit? Mayat siguro, Naimbang no sandang agap apa ijay. Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa da. Makamuda matan, Bakbakatandan, ngam di dapay laang agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay? Ento na ornosan dagay saksakada. Iso nga makaamuda, Nagngisit nga minti patungda nga agpadpada. Tanya kumamot ti pakay na igan da iti saritahan nga. Huston samat ja imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan ide kasar ni Salcido nga inanak na ite kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang daw pa kastaitan. Katuan mat, kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka di tantay kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. ay na, maul-ulaw nga raw. Iso nga agid idaak. Idi kalman na sakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklat tanti agdaldalos dito'y balay.
Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibag pagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta. Anya? Bali kala abali, di kala agbaen. Kasapulan ta nga road. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige. Mabit lang nga ro tala ti cellphone. Hello, kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, itinapan alawas ang kabagis. Dinuminggo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagis. Maululaw. Ay, ibagam anakapsot ti matak, agpaiglasak ko nam. Kan awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Ay, anya! Anya bulsak mga ipagbagam, nakapsot ti matanak ko nam Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ibagak abulsakan. Ay, wan gaya man niya. Ingkanto nga rin ipacheck up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itak-itik kwartang aramatin niyo. Ay wan ka ba guys? Agyamanak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak ko nam. Ibagam ngagpilpilayak. Ay wan gayam ka ba guys? Nayunam to ti ipawit mo Tanay, natukol ti may saasaka ni Insa. Anya! Aba ano to, Col? Diyak mo sumanursur tumit abakbakitan. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agdal na kalakadi. Tapno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam makalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay kan, wan gayam ka ba guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya! Agkakanamatan ti sakinan. Wan ngarod ka ba guys? Matay samutan iti babiit. Anya! Di mo masubsobraan ti bagbagam mat Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am dita kalendaryo Insa. Domingo manen no bigat Maria. Awagan tanto manen di kabagis tayo di abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta makadlaw day jay? Dinuminggo tamutan ngagsildaw. Saan? Imbagam mat masakitak. Inton sumarunaw, siyak to mat ti makisarita ken kuana, tasikamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak ana stroke ka. Nukas tat ibagam di saan nakon ang makasarita. Kitsan na balin adak mat makisarita ken kuana kabagis. Sige mag-amo ka. Ngamnay, aldawan, ingka agluton batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan Manjak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanyak? Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ngam ka naglaang ti ilutaw. Agluto ka mati kanam no kaya mau. Anya? Auntie Insa! Auntie Maria! Ayan nyo! Ni. Apay, napanandangatan. Napanan nyo, auntie! Mapanakman lang ni Jessileda. Ala! Nakaturog kayo, matante! Hoy! Agriyan kayo! Aldawan! Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay, medyo nabayag kayon ditoy. Ngam awan pa'y matlang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit ti sikat ko kaanakan. Ay, maulawak magkaanakan. Nagadumot din na marikrik na iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakitan. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raw. Ay, nasakit ti sikat ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no misbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no agarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro tayo bagak to ka ni Uncle. Anyat ibagam nga eh.
Ay, iba ka mga agsaksakit kami anya. Iba ka mga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga, Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwan, tanya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami ba't laang. Basta awan mang mandar kada kami. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impawit ni kabagis ta. Ada ije bagkaw ije silid, apay aya. Piesta ka no inton bigat di ka bangibang nga ilay. Mapanta pa adwan ti kwarta ka ta. Ha, kasta aya. Sige. Italaang man nga da piyesta ah. Wan, tapa nagpipiesta man ni tabulan, Maria. Inta ba mag-relax ka bages? Wala ka bagay. Kano maabak ta, ayos laang. Tagsuldo ta man no Domingaw. Ay natan niya. Kagap-gapok ije pistahan ije kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insay jay. Ni, anya tararamidan da ijay. Kanya pa ngay. Makipirpiryada ah. Anya, kunak manuag sakit da. Aho! Anya ang masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa ijay. Kaslasaan da babakit. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inumi jay. Nagpipigsa ti katawa da. Kung nagkikiting da kijay paldada. Mabit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjok itang amin itilimid ka. Diyak nagpakpakita ka dakwada. Tetoy, kitam. Ay, uray na ka. Basta do't kwarta na ka bages. Tutupak, ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lata ka bagay. Kitam? Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da. Naglukmat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da, ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit mata na ito nagtibalay ni Angkal. Kasla na bang las nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan te. Ante Maria, apa nga ito ka nga nagida? Asino data ka ida yung alakay? Ay na. Ha! Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi eh. Ngambasit laang tanya. Asino data kadwa yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko o kaanakan. Anya? Ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Angkal. Saan matla siya? Pati ni Insa. Adamo la kay dana ijay silid, alakay. Anya? Ay, hello kabages. Ay, Domingo ita. Mabalintiag sweldo. Wan ka ba guys? Awan ngamin paggatang mi iti agas may ka ba guys? Ala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Da kayo adwa. Hindi, apay nga kukusin may kabages. Sukatan men? Ay, agbawit kaya iti package. Saan? Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang impake kadagiti kagawaan nyo. Tapumanaw kayon di tabalay ko. Paingay ka ba guys? Di ka kadimasyan kadagamay akabagis mo. Aglablabas kayon. Mananggundaway kayo akakabsat. Di kayo lamasyang kanyak dito abroad. Pagrigrigata ti kwarta di taon. Lakaya kaon. Ngam inaldaw pa'y lang agtratrabaho at dito Amerika tapno at dala kwarta. Narigat ti trabaho dito tapno amuyaw. Agbagbagkatat iti natadagsin dito. Anusak tapno at damay pauit ko katagayaw. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to gandak. Ipagbagayaw masakit kayaw. Ngam sa magayam. Isugal nyo ti kwarta may pauit ko.
Kalpasan na, nakarugrugit ta balay ko. Ken agisangput kayo pa iti lalakay dita. Agiinom kayo dita balay ko. Isa pumano kayo. Bye! Hinidipnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado, Isumot lati mabalin nga gipulong ka. Awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala, tangay awan mo't sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akan-akan. Kay pasensyakan Ay, ano sanda kami, kaanakan? Wan. Basta agsingsing pat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kano aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayo matan mga ante. Ay, saanon, kaanakan? Agsingsing patakon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong ak iti trabaho dito balayaw. Ay, uray siya, Tanya. Very good nga rod no kasta mga ante. Pinagnaad mi nga rod manan da anti iti balay mi kanila kay ko manang biyanang. Kat kasi na di damutan inulit tinaramid da. Saan da pa yan na nagapapa tanalabit, mabain wan no mabutang da mapapanaw. Takas ta ngamin timbagak kadakwada. Ngamkit di, pamutbutang ko laang dayjay. Tadyak mat ida kabailan na papanawon latan, tama siya na kadakwada tawan sa bali apapananda. Alakastan, tuy pagayam mo, Tanya. Ay kat, nasaya at ata nagbalbaliw dan, dagita nga ikit mo. Unay lakit dagita nga ikit mo aya, imbes nga agtinoda, tababakit dalaka nga rudan, sa amag tabaliktad mag. Tay kunada iti Tagalog, tumatandang paurong. Uray ko man no pasut ti panagkabaw dan tamaawatan dayta ngem saan may takasagsagpat dalaang iti kina senior citizen. Agam ala tinapatag nagbalbaliw dan adwa. Pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam. Buwan papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Tanya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, nagkapo ka ni pagayam tayo Frida sa napudbud no anagan. Tintay drama ita, ngamsakbay na. Makablawang pa ni Ma'am Lucy Rivera dito USA, ni Rosie Ligaspi, kan amin na Ligaspi family dito Umingan Pangasinan, kan ni Rosie Dakayanan, dita Mayantok, Tarla. Kastiman ti kunani pagayam Freda. Dear manang biyanang, nabayagan na balo ti inamik at manipod na balo, pasaray maki boyfriend, ngam awan nagbayaga boyfriend na tapasaray lukwan damat. Ngam oray maminano lukwanda saan latang agnaknakam. Aging gagay ti may sangal daw, nagawit ti taga syudad akabsat ko, katinawis na ti inami makipagnaad kadakwada ti sumagmamano abulan. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kaya't yun sumurot kada kami ijay syudad? Anyat ko ak ijay syudad ngay. Umayo pa'y kaduan dagiti apo ko yun. Tanagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ijay syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo amamu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimarites, nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko dito'y probinsya. Amok amin akaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak dito'y. Agawid kay tumatlaan, no agsubli ti babaunan, nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakon. Jak makabayag ijay.
Agawi da ladagos. Ne, dalen, Ni kuyog mo ni nanang ije syudad, bantayam. Ha? Apay, Bantayam, tamang ano, sumarampiting tuman ijayan. apay ang masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga sakit. Napigsamot ni nanang manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka tayo naramid na dito lugar tayo ka. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak, idikin ni kaloy nga asawa ni Ising. Anya? Manang gundaway mo da jakaloy. Ta kinukwartaan na ni nanang. Binulbulat sing na. Namati mo't ni nanang iso atilay ni inted na. Kano dandani na indarom ni kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Ni, adagayam kasta nga inaramid ni nanang? Apay di mo imbagbagangay manang? Ay naagungot no ibagakken ka dalen. Ang sana baleh ta nasulbaran. Anyan ni nanang? Iso abantayam ni nanang iji syudad. Numabalin di mo parparwaran. Pagtali na udem lang iji nagtibalayo. Alam manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, amum ka di day ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da nanang. Way, Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Day tay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba mi. Apay aya? kasanaw, namintalo na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira nala siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Italang amin makita na kayo. Crush na ko nam Nagpik ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbaketan kayon ngam day ta crush ti ibagbagayo. Lakayon day ta. Saanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat panagkit-kitam kanyak. Bakbakitan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pa'y tilangak. Adu pa'y ladagiti ag-crush kanyak. Dalin, apay sana malamin ni nanang. Nagkikiting na kiti isusuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandan ni nabalkot amin apasit ti bagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa'yo na. Nakalipstick pa nga oray at dalang dito nagtibalay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga kuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bayam, takasaritak tumanan. Una nga ta kababain. Kita nakiti karuba. Ibagadan tukid di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya? Nalabas mo ta sa ababayadan bakit Alex? Kati sumat. Kita amat kami titsura na nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasit. Kan pasaray agpayub-yubay. Ala, tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkap-kapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Tain kundi exercise dita paraangan. Agin kakanta tapno tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biyak ko, di mo kad ipaidam. Hindi jay ti malyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Hoy. Ha? Naghay! Hello! Kayat mo ti pandisal, isaw-saw mo di takapem. Adda aya ading. Adda manong, mabiit laang urayan nak dita, tayalaan ka iti pandisal.
Oh, adtoy ti pandisal, manong. Thank you. Siyak gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya. Mayat nga rod agpada ta anawaya, Dario. Agsaw-saw ta Ha, mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Bala, agsaw-saw tayo ti pandisal. Pensyonado kan siya, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam yun, naka-paper bag? Ay, basura man? Inak agi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, wanan niya. Ay, inak man pa'y agpangin? Nagpudot? Ala, nakalamlamin. Napudot ko nayo? Ay, di kay rumuaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod ag jacket Malamakan kayo. Saan? Dagaang na nga raw. Kastoy kaon. Dahiti, Dario. Uminom ta. Tagimata nga iti arak kan pulutan. Agin inom kaya. Kituin. Kastoy ti libangan mi di probinsya. Maburing ak ngamin nga agigan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. At dadagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabit lang tayo nakmangalay ti baso kan danom. Agawid kan, Berna. Rabin. Mabuti nga kagawid. Ang mga nuadra manggamat kanyak iti dalan ko. Asinig mo ti balayo nito'y. Di talang karuba balay. Dito'y ako na maturog, Dario. Aliya, sigurado ka? Why, na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Nagturugan nyo idirabiin nanang. Napuyata na kanangururay kada kayo. Pinagdandanagdak. Ay, pasensya ka na, anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramiden nyo? Adan nagkinaawatan mi kini Dario. Inarum nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami bat anawaya. Kan awan lin na kayan kan binak kitang kini ayat. Anya? Anya day tang nga ibagbagayaw? Basta di daklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da. Pagawidem lang ano kasta tararamidan na. Amang ano mangibabain ni nanang dita. Umay ka man manang. Tasikat imangiyawid kan kwa na. Amangan ngamin no masair tirik na no pagawidag. Sige nga ron, may kami kanila kay. Agawid tayon, tamangan no mailawan kayo manan dito'y nanang. Diyak agawid. Awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayim pakin dagiti gargarit yung agawid tayon. Diyak kaya ti agawid. Dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo nanang. Tapag sublikon ti babaw nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo tapresko ti angin. Apay ay apilitin dak nga agawid. Kadyak nga rod kayat. Apay, adda diyo mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda. Kat ni Dario dayta. No papanawan dak dito balayaw dalain. Ukilaang. Tadamatan na kasagana apagakarak. Agden na kami kanon kini Dario. Ay di kay mangibabain dito'y.
Di kay kadi pala nagnakamitin na pasamak kada kayo ije probinsya. Sa bali ide, sa bali mo't ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam-amo yu pala iti dayjay alakay, makidan na kayon ken kuana? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na, ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo, ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adapay bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kaskari na dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kundi tabalay ti anak ko, Dario. Isu nga agnaeda kundi ti balay mo. Total, adamot tin nagkinaawatan ta. Ah, kaya't nakayaber na. Nagloko kan? Katuan mait, nagkinayat tangaro din. Ay, kunak ano bunga na ti Bartok tanay jay. Sika talaga. Kit, anyangay. Agnaedtan di ti balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag tupay adito'y bagik berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagito kawis ko. Dituya kon amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamuka. Awanan, naulawan ni nanang bakit? Ay, wen nga rod. Ay na, problema mat daytoy nga aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Ngam adapay lagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, sigud na kasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan da labasit. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga rin na mabantayan na naimbag ni nanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talaga natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga mo't napudno ko ni nanang. Ta pagkasarantay idan. Anya? Bakit kan lakay dan agkasarda pay laang? Ketuan apay, dahil tila ka di ubeng, ti adda karbangan na agkasara. Pati bakit kan lakay Alang aron, kasarita tanto ida lakay. Diyak amo no anya ti plano ni nanang mo malasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kamen. No desidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Asos, awan amok di ta. Ha? Ay na, bakit kanlakay kamen? Saanan ang masapul ta kasar-kasar? Agden na kami latan, di ba, Dario? Makamukang ang desisyon, Berna. Nanang, kas makita kat da kayo laang tagdisdesisyon. Saan anapudno ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybagak, Tata. Okay lang, tapod lumit balasang ko. Ni nanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay aya aday ta awid-awid ibagbagam mo, chika, dalen. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo yo? Awan pagdanagan nyo kanya, ta sa anak nga agrigat iti sidong ni Dario. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema, Dario. Makitinulungak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabiglang, umawag dagiti amok. Panawan kayo biit. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya asaan? Ka nakasirsiryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, di kayat ko asawan. Agawid kaki din dalin.
Saan da kami napakibiyangan ka ni Daryaw? Tanataangan kami. Ang moment yar aramidon may. Agaw amber na, aging pakikan ta sumangputan na iti amok. Ha? Amom nga. Nagitagim pala dito'y pagkirkirti kerak Kirti kerak lang dito. Aniya? Sa pumaraw kan nito, naamangan no pagong tandak kat ikatandak. Di na ngamin amo ti kaandam dito balay da. Kahit kasano nga rudan ti relasyon ta? Awan relasyon ta. Inaaram kaya kat saan mo. Gan uray nagkabalay ta. Awan na pasamak ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan tirumbang kamat mo kanyak. Ag-prince talatan. Aniya? Alaan darasem. Aging pakikan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunak man no diyo kaya ti agawi din. Manangalilaw magayam da ya Daryaw. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpat yun yung mga men. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko no malagip ko ti inaramid da ya Daryaw. Alang nga rod tay tulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar, tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakida yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Uy, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang. Paalasak ti rupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalakay. Ha? Kan uray ti buok ko. Putde kaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang, tapno napintas ti pan nakaputod na. Saanan, takalbuak mo langan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Hey, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Ay, nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, aminayin. Hey, kastoy ti epekto ti padang loko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Katsapay lakuma, tapag nakman yun dayta. Kunakla no madadaalan ti limbong ti panunot ti nami tatilar aramidan nan iti bagina. Isabi nan taya ka na imbag. Tanagbutengak nga mga nagaramid iti sana na sayaat. Ngam ka sinakalpasan ti sumagmamanuabulan. Nakalipat matlang ni nanang kat nagsublin iti sigod. Ti kinaganay kay na. Alakastan, ti pagayam mo, Frida. Ala, gagayam di tamanan, tinagpatinggaan di sabali manan, napakasaritaan. Didi drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless!